Mbifurije igitondo cyiza, mbifurije kuramukana amahoro y'Imana bakunze ibiganiro byacu hano ku Ishya News TV. Twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza. Ni nuko mbahaye ikaze rwose muri kino gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki ya 12 ukwezi n'ukwa munani umwaka wa 2025. Mbahaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ndetse tugiye kurebera hamwe amakuru azindutse avugwa muri kano kanya cyangwa se muri kino gitondo. Hanyuma kandi mbifurije akazi keza kubamaze kukageramo, mbifurije guhaha mukaronka rwose kuberekeje gushakisha ibibatunga. Reka kandi mbabwire go rwose mushaka kutubwira mudukurikiye muherereye, hanyuma mugakanda subscribe, mugatanga ibitekerezo, ibintu bikarushaho kuba byagenda neza cyane. Mu makuru yo muri iki gitondo ngiye kubabwira nuko kugeza amagingo aya ngaya u Rwanda rwamaze kwamaganira kure ibirego byo muri Loni byongera gushinza u Rwanda kuba rwaragize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi buherutse guhitana abasivili hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma y'uko kandi imiryango igiye itandukanye ndetse by'umwihariko n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters berutse gushimangira ko intare za Sarambwe zagize uruhare mu bwicanyi bw'abaturage barenga 300 mu ntara ya Ituri mu bwicanyi bwabereye mu gace ka Komanda. Icyakora mbere gatoya ubu bwicanyi bwari bwashinjijwe abo mu mutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko kugeza amagingo aya ngaya byamaze guhinduka ndetse babwegeka ku ntare za Sarambwe. Ahangaha rero bijyanye n'uburyo rero ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango imwe n'imwe ikunze kwibasira u Rwanda byaje gutuma by'umwihariko bongera kubishyiramo n'u Rwanda. Ni mu gihe kandi perezida wa M23 bwana Bertrand Bisimwa nawe aherutse kubyamaganira kure, havuga yuko yemwe ubwabo bwo banakoze amatoza cyangwa se bakoze amaperereza maze baza gusanga ubwo bwicanyi butarabayeho. Icyakora yashimangiye ko ubwo bwicanyi bwakozwe na ADF ndetse bafatanyije na FARDC, ariko mu rwego rwo kugira ngo bitakomeza kuvugwa mu itangazamakuru baza kugerageza guhindura umuvuno ndetse baza kubyegeka kuri uyu mutwe, none byamaze kugera no ku Rwanda. Turagaruka ku cyo guverinoma y'u Rwanda rero itangaza. Ni mu itangazo remereye cyane bamaze gushyira ahagaragara, ryagiye ahagaragara ku munsi w'ejo hari kuwa mbere, hari ku itariki ya 11 ukwezi n'ukumunani umwaka wa 2025. Hanyuma kandi ndagaruka ku makuru avuga yuko rwose ubutegetsi bwa Kongo cyangwa ingabo za Kongo zishimangira ko rwose ziherutse gukubitwa ndetse by'umwihariko zigakubitwa n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zaba zarifashishije burende ndetse zinifashisha by'umwihariko n'indege z'intambara zitagira abapilote cyangwa se abaderevo izizwi nk'ama drone. Hashize imyaka 9 by'umwihariko Perezida Kagame yakiriye Joseph Kabila Kabange i Rubavu. Ni ibihe bikomeje kuvugwa muri iyi ngingo ubundi? Reka tubirebere hamwe muri kano kanya. Nuko mbaye ikaze kuba ari hano mu Rwanda rwose mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Mbifurije ibihe byiza abari no mu makungu ya kure, by'umwihariko reka ndabifurize kugira agatondo keza, ndabifurize kumererwa neza cyane. Basoye gupyondanditse sabone kugira ngo muce muraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwebwe mwese rero, niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Uyu mwanya niba utameze neza ejo ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Nyemera rero by'umwihariko aya makuru n'ibiganiro byacu n'ubundi tuyatangiriye hano mu Rwanda, turebere hamwe ibyo u Rwanda rwamaze kugenda ruvuga kuri iyi ngingo. Ni mu itangazo ryashyizwe ahabona n'umushikiranganje w'imigenderanire ndetse n'ayandi makungu na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Hari byinshi yasobanuye mw'abantu mwe biraza gutuma dusubira inyuma twibukiranye kubigendanye n'ubu bwicanyi bukomeje kuvugisha abatari bakeya bwahagurukije imiryango ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye. Murabizi byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Cyakora mu gusoza inkuru yabo bavuze yuko nabo ubwabo batemeza neza ubwo bwicanyi kuko batabashije kubugenzura mu buryo bwimbitse cyangwa se mu buryo bwigenga. Icyakora nabo bavuze yuko hari amakuru bahawe na bamwe mu bakozi by'umwihariko bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko basanzwe bakora mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu canga gateka kazina muntu. Ikaze reka twinjire by'umwihariko tunarebera hamwe ku cyo guverinoma y'u Rwanda itangaza. Guverinoma y'u Rwanda yamaze gutera utwatsi ibirego by'ibinyoma by'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu bishinzwe ingabo z'u Rwanda rero kugira uruhare mu bwicanyi bivugwa ko umutwayi 23 wakoreye abantu bagera kuri 319 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uku kwezi nibwo komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yitwa Volker Turk yashinjije M23 bavuga ko ishyigikiwe
ndetse n'abagize ingabo z'u Rwanda kwicira bariya abaturage b'abasivile muri teritwari ya Rucuro mu kwezi gushize. Icyakora kuri iyi ngingo M23 ivuga yuko rwose idakorana n'ingabo z'u Rwanda. Ni nako kandi u Rwanda rwakomeje kugenda rwamaganira kuri ibi birego bivuga ko baba bakorana by'umwihariko n'uyu mutwe. Icyakora u Rwanda rwemera ndetse rukanemeza ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngamba nazo kandi ngo ziri mu nzira zo kuzavanwaho mu gihe n'ubundi operasiyo zo gusenya FDLR zizaba zamaze gushyirwa mu bikorwa, kuko u Rwanda ruvuga ko rwashyizeho izi ngamba mu rwego rwo kwirinda yuko n'ubundi hari ibikorwa bya FDLR isanzwe ikorana na Kongo byakorwa n'ubundi bigahungabanya umutekano. Hanyuma reka dukomeze. Uyu muryango wakomeje uvuga ko M23 yishe abo bantu ngo biganjemwo abahinzi hagati y'itariki 9 ndetse na 21 mu kwezi kwa Nyakanga, nyuma yo bakeka ko barera abarwanyi b'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. U Rwanda biciye mu itangazo ryasohoye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kuri uyu wa mbere ushize ku itariki ya 11 Kanama, rwagaragaje ko rwose uyu muryango mu birego washyize kuri RDF nta gihamya na gitoya cyabyo by'umwihariko bigeze batanga. Bageze bati u Rwanda rutewe twatsi ibirego by'ibinyoma bigaragara mu itangazo riheruka gusohorwa n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Bavuze ko kandi nta kimenyetso na kimwe rero kugeza ubu ngubu n'ubundi mu byo bavuze cyangwa se intandaro yatumye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda zifasha muri iyi yicwa cyangwa se muri uku kwica abasivili bagera kuri 319 bose mu mirima by'umwihariko mu burasirazuba bwa RDC. Kwinjiza mu buryo rero budakwiriye RDF muri ibi birego ngo ntago byemewe kandi biratera kwibaza ukwizerwa k'uyu muryango ndetse n'imikorere yawo. U Rwanda kandi rwanagaragaje ko biriya birego bishobora kubangamira inzira zikomeje zo gukemura amakimbirane yo muri RDC, aho rero ingabo za ONU ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano MONUSCO by'umwihariko zimaze imyaka n'imyaniko zarananiwe kurinda abaturage bugarijwe n'umutekano mukeya. M23 biciye kandi kuri perezida wayo Bwana Bertrand Bisimwa nabo baheruka kwamaganira kure biriya birego, bakavuga ko kandi byakozwe mu rwego rwo kwisiga icyasha. Bwana Bisimwa yavuze ko uyu muryango usanzwe ufite abakozi rero bakorera mu kwaha kwa leta ya Kongo, bakaba barahimbye biriya birego mu rwego rwo kuyobya uburari by'umwihariko ku bwicanyi umutwe wa ADF uheruka gukorera ahitwa Komanda mu ntara ya Ituri, by'umwihariko ingabo za FARDC nazo zikaba zarabigizemo uruhare. M23 ivuga ko kandi ubwayo rwose yabashije kwikorera amaperereza cyangwa amatohoza ku bwicanyi ingabo zayo zishinzwa gukorera muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Ituri, by'umwihariko igasanga butarigeze bubaho nk'uko bigaragara. Icyakora ubu bwicanyi bwari buremereye cyane kuko kugeza amagingo yangaya bwahagurukije ibitangazamakuru bikomeye cyane, abakora amatohoza barayakora, ariko kandi kugeza amagingo yangaya biragoye kwemeza uwa waragize uruhare rukomeye cyane by'umwihariko muri biriya bikorwa bya buriya bwicanyi. Kugeza amagingo ayangaya kandi abakurikiranira hafi bavuga ko bwaba bwaragizwemo uruhare n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abo muri ADF, ariko kandi kugeza amagingo yangaya byamaze kugenda byebigerwa ku bandi. Hanyuma reka twinjire nanone mu mikorere ya RDF hirya no hino ku mugabane wa Afurika, aho usanga umutekano mu kirere ukomeje kugaragara mu turere twugarijwe n'intambara hagati y'abenegihugu, inyeshyamba ndetse n'amakimbirane ashingiye ku mutungo kamere. Umuryango w'abibumbye wahuye n'igitutu gikabije cyane cyo gucyura cyangwa se kugabanya ibikorwa byo kubungabunga amahoro, mu gihe rero ingabo z'u Rwanda RDF zigerageza kuziba icyuho cy'umutekano wabaye ndanze muri Afurika nk'uko bigaragara. Ubutumwa bwigeze kohereza rero by'umwihariko ingabo z'u Rwanda nk'uko ibihumbi by'umwihariko 40 kubungabunga amahoro ahantu by'umwihariko hugarijwe nka Mali, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani bwagiye buhura n'ikibazo cyo kutabasha n'ubundi gukumira ihohoterwa, akenshi bitewe na manda idatanga rero ububasha buhagije, amafaranga makeya ndetse n'ubushake buke bwa politike buturuka rero mu bihugu bitanga umusanzu. Urugero muri Mali, guverinoma yasabye ko rero ingabo z'umuryango w'abibumbye muri MINUSMA zava mu gihugu muri 2023 kubera ko n'ubundi zananiwe gukumira iterabwoba ry'abajihadiste n'ubundi ndetse n'ibirego byo kwihora n'ubundi mu bikorwa by'ubukungu kw'ingabo z'amahanga nk'uko bigaragara. Umujinya nk'uyu kandi wagaragaye no mu tundi turere, aho rero ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro zagiye zishinzwe n'ubundi kutiga amayeri y'intambara agenda ahinduka, nko rero gukoresha ibisasu biturika by'umwihariko bitunguranye ndetse no kugaba ibitero simusiga by'umwihariko nk'ibikoreshwa n'abahungabanya
umutekano rimwe na rimwe, kandi iki kibazo cyasize icyuho mu gutanga umutekano bituma ibihugu bya Afurika bishakisha ubundi buryo. Ubwo buryo rero by'umwihariko nibwo ingabo z'u Rwanda, igisirikare kugeza ubu ngubu rero isi yose imaze kwemera ko gishoboye mu bigendanye n'umuvuduko mu gutanga ndetse n'amayeri y'intambara, kirimo rero kugerageza kuziba icyuho. Repubulika ya Centrafrica ni urugero rwiza rw'imikoranire n'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2020. Nk'uko bigaragara, ingabo z'u Rwanda zagize uruhare runini cyane muri iki gihugu kidakorera ku nyanja, cyari kirembejwe n'imitwe y'inyeshyamba ndetse n'imvururu za politiki. Mu masezerano y'ibihugu byombi, igisirikare cy'u Rwanda cyohereje ingabo kurinda abayobozi bakuru rero by'umwihariko ba guverinoma ibitero by'inyeshyamba, ndetse kinatoza abasirikari bashya ba Repubulika ya Centrafrica binyuze muri gahunda z'amahugurwa zigamije kongerera ubushobozi abasirikari b'iki gihugu. Ingabo z'amahoro by'umwihariko zirenga 2,000 z'abanyarwanda zigira kandi uruhare mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica buzwi ku izina rya MINUSCA, aho rero by'umwihariko bakorera amarondo kandi bagashyigikira ibikorwa byo kugarura umutekano. Brigadier General Ronald Rwivanga ni umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Rwanda, aherutse kuvuga ko ibintu ubu ngubu bimeze neza muri iki gihugu. Havuga ko kandi ari umusaruro w'ibikorwa bya gisirikare byagenze neza, byasubije inyuma kandi inyeshyamba. Ubu ingabo z'u Rwanda zicunga umutekano wa Perezida Faustin Archange Touadera, umurwa mukuru kandi Bangui, ndetse n'ahandi hantu h'ingenzi hafi yaho, harimo rero naho Perezida atuye rero Idamara. Uyu mutekano kandi watumye guverinoma yibanda ku miyoborere aho guhora yirwana by'umwihariko aho imitwe ya RDF yo yibanze kugwashya iterabwoba rishobora guhungabanya umutekano cyangwa se by'umwihariko gutuma ubuyobozi bwanga bujegajega. Amakuru yizewe yo mu mwaka wa 2025 yerekana by'umwihariko gushima ibi bikorwa, harimo rero guha imidari ya Erezida imitwe y'ingabo z'u Rwanda muri Nyakanga kubw'umurimo by'umwihariko bakoze. Uruzinduko rw'abakozi b'ingabo za Repubulika ya Centrafrica n'ubundi i Kigali mu rwego rwo kurusha kunoza rero ubufatanye. Izi mbaraga ntizahosheje gusa by'umwihariko akaga ako kanya, ahubwo by'umwihariko zanateje imbere ivugurura rya gisirikare rirambye ndetse rinahindura ingabo z'igihugu cyakiriwe by'umwihariko iz'u Rwanda binyuze mu buhanga busangiwe rero n'amayeri y'intambara ndetse na discipline. Mu majyepfo ya Afurika mu ntara ya Cabo Delgado kandi hari igihugu cya Mozambique, u Rwanda rwerekanye ubushobozi bwarwo n'ubundi bwo gukomeza ibikorwa, aho abandi bananiwe rero abashinzwe umutekano b'u Rwanda boherejwe mu mwaka wa 2021 ku butumire bwa guverinoma ya Mozambique. Ku ikubitiro by'umwihariko abasirikare bagera ku 1,000 ariko bamaze kugera ku bantu bagera ku 5,000 bakwirakwiye mu turere dutanu ubu ngubu n'ubundi twiyongereye. Izi nyeshyamba kandi zakomeje kugenda zigaba ibitero bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko ni rimwe na rimwe nyuma y'uko ibikorwa bya RDF n'ubundi bihatiye izi nyeshyamba kujya gukorera ahantu hitaruye mu mashyamba, aho rero bagerageza kongera gushaka ibikoresho nibyo rero n'ibyo kurya ndetse no kwisuganya mu gufunga inzira rero y'inyanja y'Ubuhinde. Yari umuyoboro rero w'ingenzi wo guhuza ibikorwa by'amashami y'izi nyeshyamba muri Afurika. Ingabo z'u Rwanda zahagaritse inzira z'amagendo ndetse n'umurongo w'itumanaho nk'uko bigaragara. Uturere two mu nkombe ubu twakozweho rero n'ubundi umukwabo duhakana by'umwihariko kongera kwemerera inyeshyamba kubona ibiryo rero byoroshye ndetse n'inkunga zituruka hanze. Brigadier General Ronald Rwivanga kandi yashimangiye uburyo rero ayo mayeri yaciye intege rero umwanzi, bituma amashyamba yajyaga rero n'ubundi yifashishwa mu gutega ibice rero aba rero by'umwihariko umutego kuri bo. Urabarwanyi ubwabo, ariko rero by'umwihariko ngo ingorane ziracyariho. Muri Kamena 2025 abasirikare 4 b'u Rwanda basize ubuzima mu gice rero ikigaragaza ko rero ikibazo kitarakemuka burundu cyangwa se ngo gikemuka neza. Ikibazo cy'amafaranga nacyo cyagaragaye by'umwihariko amakuru avuga ko gutinda kwishyura kwa mapoto rero n'ubundi bitera impungenge ku masosiyete by'umwihariko y'ibikomoka kuri peteroli nka Total Energy ndetse n'ayandi yagiye atandukanye by'umwihariko yishingikirije umutekano mu mishinga yayo ya gazi isanzwe muri ako karere. Nubwo kandi hari inzitizi nk'izo nk'uko urubuga Military Academy Africa dukesha iyi nkuru by'umwihariko bakomeza babivuga, ruvuga ko ingabo z'u Rwanda zafashije gutahuka by'umwihariko abaturage barenga 250 bari baravanywe mu byabo
kongera rero gufungura ibyambu byo ku nyanja ndetse no mu kirere, kandi zikorana ibikorwa by'abaturage nko gusukura amashuri hamwe n'abapolisi baho, kugira ngo bubake rero kwizerana hagati by'umwihariko kandi bihuza umutekano ndetse n'iterambere. Ibikorwa by'u Rwanda kandi bigera no mu bufatanye bw'ibihugu byinshi cyane nko muri Sudani y'Amajyepfo, aho rufite ingabo zirenga 1650 zikorera mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Izi ngabo kandi zifite inshingano zitandukanye, zirimo rero gukora amarondo asanzwe y'umutekano mu gukumira ihohoterwa, kurinda abasivile ndetse n'abavanywe mu byabo, ndetse no gutanga ubufasha bw'ubutabazi by'umwihariko binyuze mu nkunga y'ibikoresho. Ibikorwa byabo by'abakorana by'umwihariko n'abasivile birushaho rero kongera ingaruka nziza z'umutekano. Byongeraho kandi kuvura abaturage bavanywe mu byabo ku buntu, nk'aho muri Kamena 2025 abagera kuri 600 bahawe ubuvuzi, banagirwa inama by'umwihariko inama, amahugurwa ndetse y'uburezi ateza imbere abaturage. Nk'uko bigaragara yuko ingabo z'u Rwanda zagize uruhare rukomeye cyane mu kugerageza gukora impinduka zikomeye cyane mu mutekano wa Afurika. Nk'ubu nakubwira ko rwose tugarutse gatoya muri Repubulika ya Central Africa, uyu Faustin Archange Touadera ni umwe mu bari bagiramiwe cyane cyane n'ibyihebe bigiye bitandukanye bishaka kumukura ku butegetsi ndetse n'uwo yasimbuye, ariko kugeza magingo aya ngaya nakubwira ko umutekano wiwe ucungwa n'ingabo z'u Rwanda. Ariko kandi reka nkubwire ko n'umutekano wa madamu Margarita Touadera nawe ucungerwa n'ingabo z'u Rwanda. Ibi byose bivuze yuko ingabo z'u Rwanda zakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bigendanye n'umutekano hirya no hino mu isi. U Rwanda kandi ruza ku mwanya wa 2 mu bihugu bifite abasirikare benshi mu butumwa bugendanye no kubungabunga amahoro n'umutekano. Tugareke mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Nuko nanzuye mbifurije ibihe byiza, mbifurije amagara mazima.